Kongeye kwishima kubana namwe hano kuri Cukumbura kuri TV. Aya ni amakuru abagezweho kandi yihuse iri joro, kandi mbagezaho ibiri kubera hara muri Bukavu. Iri joro hashobora kurara umuriro w'ikibatsi hariya mu mujyi wa Bukavu, hashobora gushya. Bukavu Wazalendo yasaze, FARDC yasaze, bamaze kohereza ibitero karahabutaka kubura butaka bwa Kongo. Bukavu bahagabye igitero simusiga, igitero karahabutaka, igitero kidasanzwe, ndetse abajya Bukavu bose batangiye guhinda umushyitsi, abanyamafaranga batangiye gusota kuko igitero kimanukiye Bukavu ntigisanzwe. Kandi amakuru akabagira kuko uyu munsi nako bakenshi Wazalendo, FARDC ndetse n'abandi basirikare batazwi bakaba bateguye kugaba igitero mu mujyi wa Bukavu. Abantu M23 irigomba kwihuta vuba kujya gutabara, ishaka abasirikare vuba vuba kuko uriya mujyi warawinjiriwemo nihatabaho kwenterevona no gusubiza igitero. Subiza igitero vuba vuba M23, nutagisubizayo barara ikadutu, barara Panzi, barara Essence, barara Kuedape, barara Kansayo, barara Bagira, barara Kurekati, barara Kugihamba, barara hehe hariya hose nureba nabi bashobora kurara hano bahanyanyagiye. Muri kumwe na Pasiteri Habimana Joel Kandarayiki ku kiganiro cyacu. Rero ahangaha uburyo y'imirwano yifashe, bagabye amashami, abari bunyure Kapanzi, abari bunyure isoko rya Kadutu bagacunshumuka bakaba muri za Essence, abari bunyure pfu aho ngaho bamaze kwigabura ibice bitatu. Wazalenda hiri bunyure FARDC, abacanshuro n'ingabo z'iki z'u Burundi bagiye kucagwana murambugi. Rero indege yagihaguruka ituruke Karehe, zagiva Karehe izisuke hehe muri Bukavu drone. Ubu rero iri joro bagiye kwara mu kazi gakomeye. M23 igiye kwara mu kazi ko gusubiza y'ibitero bigabwe na FARDC kubura butaka bwa Bukavu. Bukavu rero mukaga, Bukavu mu gahinda, Bukavu mu icuraburindi. Aya makuru batugezeho ari 5 kwa 5 ko Bukavu yugarishwe. Ariko ibintu by'intambara bizo ntuvuge ngo bageze ahubwo bari kumanuka bazenguruka umujyi. Ubwo M23 kuzamura ikamyo vuba vuba n'ibifaru na zambunda zari muri Essence, Karicerate zose za Karicerate, za Muhungutu bose bari kuzamuka ibisasu n'imbunda zikomeye. M23 iri kwizamuka n'ibifana Bukavu ijya kurwanira hejuru kugira ngo kuri amugire wataka biraye ibintu bikomeye. Abantu barambwiye ati ibifaru biri kuzamuka byiruka ibifaru zambura zikopta modokari bari kwiruka vuba bajya kutangira umujyi kuko bamaze gutangira kubona ko umujyi wamaze gusadirwa na Wazalendo. Ubu rero bari kuzamuka vuba vuba kuko bari gucunshumuka. Abari hejuru bari mu birindiro bose bakubiswe, abari barinze umujyi bakubiswe. Ubu rero bari kugana mu mujyi rwagati. Niyo mpamvu imodoka zivuye mu bubiko bavuga ko hazamutse ibifaru birenga 10. Ibifaru hazamutse za mashini gane hejuru y'imbunda y'indege bwa bubunda bugenda ku ndege nabo bwa ku modokari bwazamutse. Hazamutse amakamyo menshi cyane ajya kuzibira no gucunga umujyi. Hari ibigo bibiri, hari Kapanzi na Kansayo. Bose rero abasirikare ubu bose bavuyemo bakwiragiye hariya ku isoko rya Nyamugo. Hari abakwiragiye ku isoko rya Nyamugo, bakwiragiye Kadutu, bakwiragiye kuri stade hose, bamaze kuzenguruka kugira ngo uyu mujyi
udafatwa kuko intumbero ya FARDC ni ugufata uyu mujyi kuko abasirikare bari hejuru bamwe babatinze barinze senkandi 30 ijana bose bakubiswe bari kumanuka gusaba ramforo basho gusaba ramforo yo kudefanda umujyi wa Bukavu. Ubwo rero ijoro bashobora kuba banihunagurana, iri joro banihagurana mu buryo bukomeye cyane, baranihagurana iri joro, harara risasi na kifu na maiti muri Bukavu. M23 nitihangana isubize igitero, nitagisubizayo uyu munsi harashya, iri joro harashya, Bukavu harashya. Ariko niyihangana kwizamu ibifaru ikazamura na za burende ikazamura n'amasasa akomeye n'imba zirahabutaka, zishobora gusubizayo Wazalendo, FARDC n'ingabo z'u Burundi n'abacanshu. Ariko biragoye kuko ukuntu bamanutse nabo bitwaje ibibunda binini cyane n'amasasu n'imbundi, bese basha kwinjira muri amujyi ku mbaraga kandara iki. Aha rero ndabatera abakunzi banjye, sinshobora kuba mbabwiye ko Bukavu ishobora kurara mu muriro, simvuze tombe ako yaba na tombe kundi kubona tombe ziri gukorwa za FARDC, Bukavu ishobora kuba tombe, ariko ntabwo mvuze tombe. Bashobora kurara banihagurana bapezanya imitsi, ninge mugabo ahangaha bishobora kuza kugorana kugira ngo FARDC itsisure M23 mu birabice. Ariko M23 ifite abasirikare bake, amakuru angeraho abenshi bashiriye Rubaya, kurinda Rubaya, abandi bashiriye kurinda umujyi wa Goma, abandi bashiriye kurinda Minembwe, utabara Minembwe, Kamanyola n'abasirikare bahari. Aya makuru yamenye na FARDC yabatika kuba bahugiye hariya, katumene iyi Bukavu tuyipasagure, noneho M23 bura abasirikare rwanisha, turafata Bukavu. Igihe bari mu manukire bava Minembwe, turahita dukubita abaminembwe. Ubwo noherejeyo amashitani yanjye agiye gukora akazi hari Minembwe, noneho ndahita nanjye nataka Bukavu rero ngubu irimo iratakwa. Bukavu hari umujyi wa Bukavu, hari ikijijini, hari umujyi abari munini. Rero hari n'abakarisiyo hejuru y'umujyi, ayo yose ari kujagatamo abo bita Wazalendo, ari kujagatamo aho umujyi cyose ari kubyogoga. Rero ikintu bagiye gukora, bagiye gusambaraza aya madifense yaramanutse ya Wazalendo ashaka kwinjira muri Bukavu, ku buryo iri joro kwari kumva ariko ubwo bagiye gucakirana hejuru n'imbunda bazirinde, ku buryo bishobora kuba ko tombe ariko tombe ishobora kurara cyangwa ejo mutaba ushobora kwinjira muri tombe. Ntabwo arwana n'ibipapuro munyihangane, ushaka gutera ejo mu gitondo ukabona birahindutse. Ariko uyu munsi umuriro urakatu kandi no kwaka hejuru, hari ibintu bikwinihagura hejuru y'imijyi. Abaturage bose aho ngaho bakwiriye imishwaro kubera Wazalendo nimarukanye imbaraga icunshu mu kivati pamoya na Bukavu, pamoya na Kavumu, pamoya na Ijwi. Aho hose niyo mirwano igenda ibera 5 kwa 5. Kandara iki ndetse usharinge video zacu. Muri Minembwe twahagiye, ariko ndababyati Minembwe nta ntambara igihari, kwirwano yacitse intege, yihagazeho, umusada babonye urashya, intwaro zirashya. Ako Shomedi iravuga ati ariko mu byukuri imirwano yatwirwaneho ntabwo igihungabanije iyo bita mama ko FARDC ntabwo igifite imbaraga mu byukuri. Ahubwo tugiye kureba ahantu bashaka gushira imbaraga, kuko bose bashaka kumanuka twirwaneye kaza gufata muri Bukavu gufasha, naho Minembwe ishobora kuba yagiye mu maboko ya FARDC. Minembwe yo 88% iri mu maboko ya FARDC, 88%. Minembwe iri munsi y'ubuyobozi bwa FARDC, Minembwe iri munsi ya leta, Minembwe iri munsi ya leta,
leta niyoboye minembwe, idarapo rirazamuka, amafaranga ari kuhakora birumvikana, umutekano arindwa n'ingabo za leta, harasoreshwa na leta, cyetse aho ngana ubwiye bidegu n'ahandi hato, ariko ahandi hose 88% hari maboko y'iki ya leta. Leta yamaze gufata ibice byose. Rero ahangaha nabwiye muri Rubaya naho buri harasumbirijwe, Masisi birasumbirijwe, nani umuro wa inkongi y'umuro yatse hariya mu Burundi mwabimenye, ariko bari kuyizimya inkongi y'umuriro. Mu Burundi akunda naho ko bajya ngo station zaho naho ziracumbagira, ama station buri munsi zana umuriro, abatekinisiye baho bazareba ukuntu bakora umuriro neza, izi nkongi ziveho za tunato zitwikiye ibikorwa remezo by'abaturage. Uyu muriro n'abazawiteho bawukemurira, cyangwa aho nibabona westaye nabi bawuhindure, bazana abatekinisiye bandi abikore neza. Aha rero mu Burundi naho habaye inkongi, ndavuga abarundi ngo pole, bini bisanzwe murabyigaho mu birangize. Aha rero tena ku rugamba barashaka guterera ahantu hatatu, Kamanyura yose barasatiranye, Kamanyura, Bukavu, Goma. Ariko makungera Bukavu irafatwa mbere ya Goma, Bukavu irafatwa mbere ya Goma bidasubirwaho. Bukavu yo deja agakubo iri muri Virigile, irafatwa mbere ya Goma. Niko urugamba rupanze, kandi yamaze kumanukirwa, yamaze kugerwaho, yamanukiwe. Ibintu nk'ibyo mu by'ukuri intambara yo iravuza ubuhuha. Subscribe, like, share, bye.